Ka mau tho pastorit ha pokri boy presbyterian synod kla yo la jong lo ying office rekam jong ka pastorit ha ko ge ka ha song maulung khong ha ka bala yo ban bu bat please don ya maulung rim ha ka step jong ha atrik no pra aja san la pli maulung rim do no mi khma ka tha ni ba charles mangar kum kong san tingkat ke jing sa khilang daw baran som sutunga kum sumbut kong san I pastor lem bikin lam jong mau tho pastorit bat jong ka bala presbyterian maulung khong Hawa batai lam prang sepang ke JLT jong ke jing sedang benyai bante ya kan ni ke jing trikam jong ke pastoret do Reverend ESM pastor in charge jong mauto pastoret lai thu da ka bong ka bala penlong ki nai lam jong pastoret ban sim ka rai bante la ka jong ke jing office trikam ka de hadin baik lai kendu jing ha kor kom mat nyai pentelun ki kam ki jam jong ki balang hapo jong ka mauto pastoret Ulai thu ru ba ya kan ke jaka bante ke jing pastoret la ai soma na balang presbyterian molkhung haka jinghe ke ban 2000 square feet babla sebor na ki pai rungel jing ke balang da ka ba ki lalum senyang ki ba hapo jong mau tho pastoret pani tei pendap ya ga jing office rekam jong pastoret ha ba kan na liang ba ran som setengah lo ai ki jing ro ki nai lam jong pastoret bla prakhat jingai ba bla sim yo sin jam na ta ban penjalai ban la ru ban ai ki jing sakri se ki balang ki ba hapo jong pastoret baka juga por ai tiro ga song pisa kablong kum ke senyang ban kesan lem sya ga jing tubu pasnai ga ying jong pastoret la yo ro jing kren no kongsan ba charles marngar bala kurku kedo ya ke pastoret bolo airo ya ka jing so tilang ba ke no lam jong pastoret halo ga ni jing tubu ga ba ba pen belaro na ga liang ju on pen mang na ga skim ka jong u ha ga dor ka bolong sipholak tingkah Jong ke jimpli ni ke por dekat bai pak ran som sutnga tepat eventan ni ke screen kelebu ang ni kum kadak ke jimpli yau ne mau no rem jong mau tho pastoret labu yau ne mau no rem bante ya ke yeng pastoret ha mau lungkung ha ka khat atrik benai Disember arjat arpusan But lapeli dari Pak Charles Marga, MLA, Jongka Mauhati constituency, but advisor to the government of Meghalaya, Hagajingit dan langkum sembut kongsan, iba ransom sutra, beriu co-chairman Jong ke MIDC, Jongka government of Meghalaya. Teknik report si sendan ngapen mana, bangila peli yang ne mau nurim kum kadak kejing sedang bantai ya ke yang Jongka district commission. Hakabedei bat kajing sedang jung ibantei ia kini kaying pastren ikan mau baka pastret kajungi menta kadang dantang lai snam hakarta ladu bala seng ka latung ka haka art play tarik jong ubanai me jong usnam ar hajar art pulai hadin kajing ya club jungi bat ka mardon pastren hakini ki lightly kisnam kum ka pastren ikam kilanang yat ikam kilanang roy Nrengi don pat kijing ki bangi kendu ha kijing pentelun ya ke kam teng teng ki kendu jing ru ha ka penlong ki committee teng teng ha ban penlong ha ki ying mane jong ki balang ki badon na po jong ka pastor jungi teng teng ha ban penlong ya ke committee jungi hang thi ham sning ka badai ka pas ka ying jong ka mo pho mardon pastor ka bulung kum ke jaka ka bangi shong wai lene pendon kam shipor dan nomor kini kijing ki bangi ngi kendu ka penlong yangi kinong yalam hapo jong ka pastret ban perkhat da kumwei bat sa ka weng yo iru ya ka jing don kam hapo jong ka pastret jungi bangi don kam ya ka ying ka office ka batikna ka badan hapadeng jong ka pastret ka jungi na bangin la ban ai kijing shekri ki bakhamba aya ki balang ki badan hapo jong ka pastret kum kinong yalam ngi don shibon kijing tumu habangi te ya ka ni ka ying pastret ikwa banbu ya ki vocational training center ikwa banbu ya ki counseling center ikwa banbu ya ki office jo ki sang ki bapher ki badon apo jong ka pastret ke jungi idan shibon ki jing tumu ki babha na ka benda ban shekri ya ki balang ya ki pat ringgit ki ban apo jong ka pastret jungi de na kata kadaw na kaliang jong ka pastret kinong yalam jong ka pastret house nam ar hajar ar pulahi ngidon ka jing perkhat bala kumno ngin sedang ban watno ya ka jaka ya ka bantei ya ka ying pastren dah ka jing persyang jungi ban wat ya ka jaka bantei ya ka ying pastren
Ngilawan banyak kendu ya kebalang maulungkung. Kebalang maulungkung da kajing it ya kekam, da kajingkit kli ya kekam, da kajing sebon mensim jongki kot jong kebalang Presbyterian maulungkung. Kila ai ya kene kejaka kabla he kumban riu hajar square feet tam AA hang ni hapo jong ka shnong jongki hapo shnong maulungkung. Dan akaliang jong ka postret idap da kajing sngo kemen bajing sngungu ia ka balang maulungkung hibarok kawai ya kajing ai jungki ia kene kejaka kabla he kumban riu hajar square feet kumta haki komiti kibla dap hapo jong kene ka snem na kaliang jongi ka building committee ngilaya kot bad haswa bingin sedang betei ya kaying pastret ngilaya perkhat ya ka fon ngila persyang ban ya apenmi ya ki fon napo jong ka pastret daki donation kumjuru daki jing kersyan jong ki balang ki beren hapo jong ka pastret jongi habat habang hadin bang la snguthu baka fon kala sedang benmi kumta ngila ikut ban penyo ya ka plan estimate bat kumjuru ya ka drawing jong kene ka ying pastret kumta ngila lej ban ya kendu ya iba dingdo iba longru architect jong ka ying bane hang ti haban budai mai i da ka jing it ya ka kam bat da ka jing ya kajing sebun mensim jungi ilaya rap yang ban penyo ya ka drawing jong kene ka ying pastret kumta na kaliang jungi ka building committee ngilaya kod badai ban shna sendon da ka ying ka bascam ka ying ka bahe ka balong shimala mo ha ground floor ngin yo ya ka conference halls ka capacity jong ka kalong kumbalais pa ngot capacity jong ka conference halls but haneng pat ngin bu ya ki office jong ki light li ki sen ki bernapo jong ka pastret bat ki wei ki kamera ki la penon kam na kabenta ki wei pat ki jingdon kam hapo jongka pastret habdeng kini kisnem ki blalet no kat kum ke jing sotu ke jongi naga history balapen sngo kalong shisha ke jingya lenti kaba ublehi ulayalam nya pi kum ka pastret banda ke jing spun mensim jong kabalang hane po maulengkong kelayo ya kani ke jaka bat kani higade ke jingker khu kabakan sai tam ke jong blay kabu blay utip ya ke jing non kam jong ka pastret bat ha kani ke sngi ringkat bat i ba Charles belong nong mi kmat jong kani ke constituency MLA Bodon Buram jongi nyawan ha kani ka program ke jong ka pastret nakaliang ke jonga ngas ngokumen hadu kata bama i kum unong yalam jong ka constituency bila sim kia ya kena kam banga kermen skam bagakti kamon kakti kadiang kajong ikum unong ikmat kan yalam yang ikum ke pastret bangila ban pendap ya kani ke project kumjuru na kamenta teman usan jibiling do ibala yalam ha kajing duai ber kumju bala pen pulen na kaktin ke jong blay kublay shibuna teman usan namta ki jing duai ki jong pi kiba pi play lab na do bastang but hagani ka por nagaliang ka jonga kamde ka por bangan grand slam namar ka sngiro ka basit namar ka ta hagani ka por ngan syukren tang hendet kan son hagani ka program kumalaong nagaliang ka jonga ngadap na ka jingkmen ka bakraw ho tap ding gini gisngi kiba ngiyai lenti kamtam kum ka balang ka jongi kum ka balang ka jonga ka banga ngadon ngiyai tap ding ikoru koram amar kata ngamban se hang ning opor daga jing sukia ka bensin subha ban ken maulem haki jing duai nang ka balang ka jonga teu blei un yalam ya ka balang habdeng ki jingya lenti ki jongi ka ba ka ba kelan subha ban ken maulem haki jing duai ki jongpi kumala pules dang menne baladau try umte ya ka ying ki benot leno ki bate ya ka kata ka de ki jing pen ken mau nakakitab sam kabasis pa arpenyo kani kadai kabenta kabangidon kam ban ken mau habangidon kano project lakalong ha kabalang lane ha ka pastret lane ha ka prestry kumta terter bangayo banbu yun mau nong rem bat kani ke jingim jongi giberu ngimtip no kan long kumno kan ya ndai ke gerteng ba Charles bat baran somte lasa gah ni tengah kublai gerpang nak bertakan ni ini baru kedai gejing it gejong pi kabapi pen pau kabapi kot yang berlong kum kongsam ban ngai scam ba
pateng la pateng haka history jong ka mautho ka teng uba Charles kandan kani kalong keburam ngasko pagadi ban ai kublai kerpang na ka banta jong pi kladon ke jingi kendo na kaliang jong ke building committee kat tu kan ingot rengkat bi pastor kila brief yang ba yethu ba kani ka jingtemu jong ka pastorate bangin sedang no ya kani ka yeng hadin mai layo ya ke jaka na ka balang molku hadin ke jingi keren ala kali pastor yang ba Charles ngilai persyang banya penmi banya sebor banya tau kilat kilenti benda ka benta ban sedang no ban snai kani ka yeng Tiswa bangan ai kendiat kejingkeren nakaliang jonga bat katu kat ni lese kejing pensngau ke ik pengalaman le ya kwaru ban penpau kendiat kejing sngongu ya ke balang molkung ngasyong maneh ni kiong 3,000 square feet telada dai tang kador arspa la poi kat arlak tingka kamdai syuk ke pisah ke bomulumala lade ke pisah ke bobon tingayu yo play ba ilayo ke jaka ke balang molkung dari bahap tit ke jaka dengan trai kadang kam sipor tikumtang iyo ban sedang no ya kene ke yeng jong ke pastorin tina kaliang jonga ngaloi pastor ngan yarap bet ringkat bigit khot kajing hoba Charles kalong ba lada ong gi balang wan pan jing yarap gi balang te ba te banor u bong em tapi tak de kajing ngam not banong em Tingalong yung kitugas ngi ba ngan sawan hatagas ngi ke bapikot rengkat ro bat kijing penmana ki bangan saai kijing iram tinagal yang gajonga kini gepor ngakwa bat penpau api bang ladon kijing penmang kijing isya ke ngi bawan pastor tugas ngi ngalaong ba ngan penmang sanlak tengka tianrei hadin bang latip benya ba ya kijing lut ke estimate ke badai haru nripo laktam nga perkhat ban sedang ye ke yeng ke ban ripo laktam tang na kasan lak bat ke jingilom lese kadang rit ngimpat i ha e ro tina kata kadaw la perkhat mang la shimi karai ban penmang na ke skim ke jonga ban penmang sya ke ke yeng jong ke pastorit ha ke ke sen ke pementa ke ban ningkong yuan ban pliu ne mong rem sipo lak tengka na ke benta jing temi ke yeng ke pastorit kani kejing ai ke banga ICP nanut banong bakam dai kejong buat Charles kadi kejing kerku ke bau belai ulah kerku dai ke kambalang ni ra la iban len ba haki imlang salang wi elang hi dai bapi bapenlong hanga bayo ban ai api rekat bagi jing dalam kejong belai dengan ngai scam bagani kejing ai kalong kejing kerku iyo ban sedang no ban train no ese nak pisah ke pidon kat tu kat ni nang sedang no ngate habyat ke file kat tu kat ni te cimpor kat tu kat ni benai ke nang sedang bapi dikatawan kan tak sekolah je om tang kat tan dai ngin ya syong ngin ya kendo no ke por ban tau kilat kilenti ese om tang nak skim ke banga ngadon kumu emalen dai bantau ro kiwai kilat kilenti kumba pipi skotrai ngar ngo skotrai dan ni skotrai lang ikeni kekam kabadan hang ni kaba ngin peniang ikeni kejeng